veliki aplauz za vozače 97. kasačkog derbija. Belinu će voziti Branislav Lukić. Šta da kažemo o ovom čovjeku koji je učestvovao u derbijima još od 1994. godine. Ima 7 pobjeda, 5 drugih mesta i 2 treća mesta. Sa Palića, Branislav Lukić. Krilo broj 2 bit će Top Hill, a na sulkama će biti vozač iz Mađarske, Andor Anđal. Do sada ima 6 učešća u derbiju. Najbolje drugo mesto u Somboru Tour de Luxe 2022. godine. Dragi dame i gospodo, Andor Anđal. Broj 3 bit će Bonadisea, na sulkama će biti Dejan Katanić. 9 učešća u derbijima, 2 druga mesta ostvarena 2011. i 2014. u Beogradu. Sa brojem 4 bit će Sinatra, te Boris Kečenović će biti na sulkama. Boris Kečenović ima ukupno 8 učešća u derbijima, od toga pobjeda u Somboru 2022. i 2 druga mesta 2018. i 2019. u Subotici. Sa brojem 5 bit će Not So Fast, na sulkama Bojan Marjanović, njegov debi u srpskom kasačkom derbiju. Broj 6 bit će Stengeca, te na sulkama će biti Peter Zadel, vozač iz Švedske. Triumfovao u Subotici 2021. i u Somboru 2023. ukupno 5 učešća u derbijima. Broj 7 bit će Grlo Elisa, na sulkama će biti Boris Nović. O Borisu Noviću možemo da kažemo da ima 2 učešća u derbijima, drugo mesto sa Irinejem 2023. u Somboru. Sa brojem 8 bit će Kjara Desajan, na sulkama će biti Josip Vujković Lamić. O Vujkoviću Lamiću možemo reći da imamo 2 učešća u derbijima, treće mesto prošle godine u Somboru sa Jovanijom Desajan. Sa brojem 9 bit će Adalov sa Jakovom Vujovićem na sulkama. Jakov Vujović, 2 učešća u derbiju, bez plasmana među prva 3, 2017. u Srbobranu bio je 5. I sa brojem 11 bit će Aragor, Vladimir Primić će biti na sulkama, 4 učešća u derbiju 2021. sa Play the Game osvojio je drugo mesto. Svi vozači dobili su na poklon vina iz Riđice, ova vinarija je pokrovitelj 97. srpskog kasačkog derbija. Dakle, prijatelj 97. srpskog kasačkog derbija je porodična vinarija Vrt iz Riđice, vesela vina sa čarobnog peska. Pre intoniranja himne, drage dame i gospodo, obratit će vam se gradonačelnik grada Sombora, gospodin Antonio Ratković. Poštovani učesnici 97. srpskog kasačkog derbija, dragi ljubitelji konjičkog sporta, dragi Somborci, dragi gosti, pre svega mi je velika čast sve da vas pozdravim u ime grada Sombora i u svoje lično ime. Iskoristio bih priliku da se zahvalim konjičkom klubu Vojvođanin koji je pre 2 godine, 2022. godine, posle 39 godina, ponovo vratio srpski kasački derbi na somborski hipodrom i na tome vam neizmerno hvala. Hvala dragi Bane, hvala celom timu koji je učestvovao. Iskoristio bih priliku da našem Nikoli čestitam bronzanu medalju koja je za nas i više od zlata i hvala ti što si za grad Sombor zna ceo svijet. Hvala od srca. Svima vama želim da danas uživali ste u trkama koje su bile, uživajte u preostale 3 trke i svima učesnicima želim puno sreća i uspeha. Uživajte u Somboru. Hvala. Hvala gospodinu Ratkoviću, a sada će vam se obratiti gospodin Branislav Jokić ispred konjičkog kluba Vojvođanin iz Sombora. Ništa, ja nemam puno da dodam, samo da ovim momcima poželim uspeha u derbiju, da ih konji slušaju i da dobro trče. Momci, na posao. Požurite.
njega smo predstavili. Poradi se sa brojem 3, pozicija je Dejan Katanić, također smo je podrobnije predstavili. Sa brojem 4 je Sinatra AT sa Borisom Kečenovićem, sa brojem 5 je Naso Fast sa Bojanom Marijanovićem, sa brojem 6 je Stan Getz AT sa Petrom Zadelom koji će biti na sumkama. Odmah za njima dolazi Elisa, na čim sumkama će biti Boris Nović. Elisa je potomak Olimede Elise S i Toni Oksa. U 6 nastupa u 2024. zabeležila je 3 pobjede i 1 plasman na hipodromima u Somboru i Subotici. Najbolji rezultat minut 18.1 na distanciji od 2200 metara u Somboru. U kvalifikaciji za derbi bila je bez plasmana, odnosno 5. U probnom derbiju je uzela učešće kao i na memorijalu dr. Srbivoj Petrov. Što se tiče trogodičke karijere, je uzela učešće u 3 takmičenja, kao i u dvogodičkoj karijeri, sada 8 startova za Elisu koja nam dolazi sa brojem 7. Sa brojem 8 bit će Kjara Desajan, na čijim sumkama će biti Josip Vujković Lamić. Kjara Desajan, potomak Olimede, Tradition Nobla i Hastinga. 2024. u 4 nastupa zabeležila 2 pobjede i 1 plasman na hipodromima u Somboru, Srbiju i Subotici. Najbolji vremenski rezultat minut 19 sa 5 po distanciji od 2100 metara u Srbobranu. U kvalifikaciji za derbi bila 4. iza Sinatre, Bonadise i Jadilov, dok u probnom derbiju nije učestvovala. Sa brojem 9 bit će Adalov sa Jakovom Vujovićem na sumkama. Adalov, potomak Infinitijev, Armadelov i Hejdžova. Ove godine u 8 nastupa zabeležila 2 pobjede i 3 plasmana na hipodromima u Subotici i Somboru. Najbolji vremenski rezultat minut 19 sa 8 na distanciji od 2150 metara u Subotici. U kvalifikaciji za derbi bila 3. iza Sinatre AT i Bonadise, dok u probnom derbiju je ostala bez plasmana zbog dugog galopa. To je dakle Adalov. Gema je trebala da bude broj 10, ali ona je povređena, tako da neće nastupati i sa brojem 11. Aragon, na čijim sumkama će sedeti Vladimir Pridić. Aragon, potomak Pitagore B, Arose i Golden Gola. U 7 nastupa 2024. zabeležio jednu pobjedu i 2 plasmana na hipodromima u Požarevcu, Subotici i Srbobranu. Najbolji vremenski rezultat minut 18 na distanciji od 2200 metara u Somboru. U kvalifikaciji za derbi Aragon bio 5. sa Sinatre AT, Bonadise, Adalov i Kjare Desajan. Vozači polako kreću ka svojim startnim pozicijama. Spoređeni od broja 2 do broja 11. Broja 2 gde je Top Hill, do broja 11 gde je Aragon. 4, 3, 2, 1, 0. Autostart je krenuo. Vozači polako staju u kolonu u kojoj treba da budu raspoređeni iza autostarta. Sudije su također krenule. Zastavice su gore. Ako budu pale, imat ćemo klasik. Svedočit ćemo istoriju. Zastavica je pala, trka je puštena. Krenuo je 97. srpski kasački derbi. Kao po navici na čelo izlazi Bonadisea sa Dejanom Katanićem. Da vidimo šta će ovoga puta doneti ta taktika Josipa Poljakovića iz Subotice. Da li će uspeti da se plasira među prva 3 sa ovim jakim startom i sa činjenicom da ponovo u jednoj trci vodi kolonu Bonadisea sa Dejanom Katanićem na sumkama. Sada su svi jedan iza drugog, nema izlaska sa strane, nema napada u ovom prvom pravcu. Na čelu je Bonadisea sa Dejanom Katanićem, pozicija broj 2 Not So Fast, pozicija broj 3 Top Hill, pozicija broj 4 Stan Getz.
Na zračenju je Aragon. Vidjet ćemo da li je ovo neka taktika Vladimira Pribića. I dalje na vodećoj poziciji Bonadisea. Kreće sa spoljašnje strane Petar Zadel sa Stengecom Ateom. Probija se na poziciju broj 3. Trenutno je na poziciji broj 4 Andor Anđel sa Top Hillom. Sada se zahuktava borba za drugo mesto, rekao bih. Na prvom mestu je i dalje sa dužinom prednosti Bonadisea. Bonadisea i dalje vodi, izlazi iz kontrapravca, ulazi u krivinu i dalje kao vodeća. Bonadisea, čini se da se vozač iz Švedske probija na drugu poziciju sa Stengec Ateom. I kreće u napad na Bonadiseu. Da li će izdržati Bonadisea ovaj napad koji će uslediti na izlasku iz krivine i evo nas na pravcu ka cilju. Imamo još jedan krug do kraja. I dalje vodeća Bonadisea. Na poziciji broj 2 Stengec Ate. Grla sa brojem 5 i sa brojem 2, Maxo Fest i Top Hill su na pozicijama 3 i 4. Sa spoljašnje strane kreće, čini mi se, Jako Vujović sa Adam Wolf. Bonadisea sada ima dužinu i po prednosti u odnosu na Stengeca Atea. Andor Anđel i dalje na poziciji broj 4. Josip Vujković-Lamić sa Jarom Desajan sa spoljašnje strane napada vodeću četvorku. I dalje na vodećoj mestu Bonadisea. Da li će imati Bonadisea snage do kraja? Da vidimo šta su nam priredili vozači. Izlaze iz poslednjeg kontrapravca. Ulazimo u poslednju krivinu. Bonadisea i dalje vodeća. Na drugom mestu Stengec Ate. Velika gužva na pozicijama 3, 4 i 5. Bonadisea i dalje vodeća. Bonadisea izlazi kao prva iz poslednje krivine. Bonadisea ulazi kao prva u poslednji pravac. Da vidimo, može li izdržati Bonadisea? Može li izdržati Bonadisea? Da li ima Stengec Ate još razumije u sebi? Da li je Bonadisea poskočila ili ne? Kreće napad, a biće ovde posla za sudije. Biće ovde posla za sudije, bilo je ovde galopa, bilo je ovde nečisto kasa, bilo je ovde svega u završnici. Vidjet ćemo šta će sudije na kraju reći. Ja se neću usuditi sada, poštovane dame i gospodo, kao prethodnih navrata da proglašavam nezvanično pobednika, jer jeste li spremni? Ajde, brate! Ajde, bre! Nije do mene! Pobednik 97. srpskog kasačkog derbija je grlo koje je nosilo broj 4 Sinatra Ate sa Berisom Kečenovićem. Sinatra Ate dolazi do treće pobjede u 2024. Dokazuje to što je pobedila u kvalifikacijama za derbi, to što je pobedio u kvalifikaciji za derbi ispred Bonadisea, Delovik, Jara Desajan. Dakle, pobednik kvalifikacije za derbi je i pobednik 97. srpskog kasačkog derbija. Sinatra Ate i Boris Kečenović. Tako u svom 9. učešću u srpskom kasačkom derbiju Boris Kečenović dolazi do drugog triumfa. U Somboru 2022. sa grlom Grom HP, ovoga puta sa grlom Sinatra Ate. Sinatra Ate, Boris Kečenović, porodica Marka Jozića iz Sombora, spremni za dodelu svega onoga što dobija pobednik 97. srpskog kasačkog derbija. Tu su predstavnici konjičkog kluba Vojvođanin,
tu je lenta, tu je plašt, tu je specijalni duborez. Sve spremno za proglašenje pobednika 97. srpskog kasačkog derbija. Specijalni duborez koji je izradio Enterijer Janković uručit će gospodin Božo Janković. Plašt pobedniku 97. srpskog kasačkog derbija ogrnut će gospodin Branislav Jokić. Pobednički venac oko vrata pobedniku stavit će gradonačelnik grada Sombora Antonije Ratković. Srebrnu potkovicu uručit će gospodin Petar Pećarić, a pobedničku lentu uručit će gost iz Kikende Nikola Lukač. Sve to za pobednika 97. srpskog kasačkog derbija Sinatrua D u vlasništvu Marka Jozića iz Sombora i vozača Borisa Kečenovića. Vidi se dobro za glavu je prošlo. Ovaj nostop vodio je u cilju došli do glavu. Doping, kontrola, nešto. Još jednom sve čestitke za Borisa Kečenovića i grlo Sinatra Ate. Dragi Slobo, znam da je malo prikupim odlađe u budem da sačekaj, sam ti dođe na ovo vreme, nismo